Usembut Menteri Rangba Kejelau ba Preston Tunsong ulapan benar bagi sorkar kan pleno ya ke entry exit point ha Umling ha ke distrik Riboy ha ke arpoi Tarik mentau benai. Badagan dia kejuk kesngi onsha ikinong jeng okai pertai ke mana keleng Kejela banwan kai syapok Kejela Meghalaya. Uba Preston Tunsong ulong bagi sorkar Kejela keladak ban benar ban pleno entry exit point ha ke kandru Tarik mentau benai. Henry lapan kendria ano syak arpoi Tarik ban Plie kena ke Khyrdop ka bandai ke sengiru ke ban pediang ya ke jingwan kinong jeng okai pertai syak Kejela. Ulong bagi jing temu ban Plie ke entry exit point bat ban pediang sendon di kinong wan kai kalong ban pet sendon di kurukom traikam kena ke Khyrdop. Da ke bapenon kam ki kor ki bor kat kum ke jok ke bamenta ha ke ban penrung kertengi Hibreu ke banabar ha bagi wan rung syapok Kejela. Ngin operationalize ya ketika entry point ha Umling ha ka arfoi Tarik. But let's say kinton katukan mengut let's say kini kita risuk ke banwan ha katu keski ban yuk bijak hadin kani ke pandemik. Tengah ajimut ba la dalong ha kata kalenti balengin Plie kan ba kadu Tarik balengin Plie la syai ha baka operation kan sedang nandu ka arfoi Tarik ngtongin lek lang nak sedang ka juk keski ha ka bangi Plie dang step nyebu pol mat kendai statement step nang ta ngin operationalize non ha katu keski ni welcome la sekitoris ngin sedang atat kenika registration hakaba baru kan long in place hakatu kaski nadu dang step nadu kanai steng kaba ngin Plie ketika entry point lada la perkara Tarik ke arpoi mana berplie mau siam nah em ngan lek imanga tang bolong ba nilai bu balada UCM u la khlain la long fully recovered kabumut un inaugurated UCM tenrai lagi abong 4 klain kamut ngan Plie. Ha kabayadai bagi jengkeran unong elam kaliang persya u Dr. Mukul M. Sangma bagi sorkar kadai ban Pak Penpai biang ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Amendment Bill arjar arpo. Nagaliang uba Preston Song ulong ba imat u Dr. Mukul M. Sangma usngutuk bakla bat ulapan pauru baya ka Principal Act ne ke MRSSA arjar kanriu syam lapan trekam. Henry ke sorkar ke lapan trekam yang ke Principal Act dan ke bapan trekam yang ke District Task Force kirang ba asnong kila lum ikot kisla jang kinong song wai bat kiwe-kiwe. Ulong ba ke MRSSA arajar ka Henry ke trekam haduk mentaru. Bat ke sorkar jela ke ap ban yo ekjing menjur na ulat ban la ban pentrekam pura ya ke jing penrung kertengi kibreu kibawan nabar ke jela. Bunong men recall no ikut ke amendment bill ke bengi pas apa ka house. Namarti ngai kumba uru usnutu bakala. Uong anaba ya ka Principal Act ngi klempat pentrekam. Kenau tak hui katu ke Principal Act kaim ngi pentrekam ngilah activate ya katu District Task Force nanta katu ka hakawide pat kitenans kibawan ya katu ngilah pentrekam hakaba kiramba snong kinyo ya katu ka ki deban yo kopi ya kitu kikot kislajong itu kitenans hakaba kini ki landlord na kitrai yeng itrai jaka ki hapan pha syara borsnong mutau nang tu pada urang basnong un pha ru sya ka police station ban register ya ki khnang ba ki brokoi ke ba ki wan syong ki mi ki nadong sedong kamot ka borsnong katip bat ka bor pulit ru katip bat kan long safe ru ya kitu ki beri ki bawan sa ki bawan syong la se na benda ki kam ki ba pher apa berjela ka jungi nrei ka bengi acu hak amendment jungi long tang kowe kata kalong bang ila ya ong mensyai ke entry exit point kat ba hak main at kamdon tingi at ba mentang in la registration hak entry point lam gota pinbu entry point dan jumut tin na kata daw ngi at su ita ba haka entry point ngin set up ya ka entry point ba haka juga por kin ya lembaga tu ka entry point ban register